nimuze twicare mu kirambi ni heza binenyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Bavandimwe ba Mukirambi TV 1, ndeka mbaheze ikaze nabifuriza umunsi mw'kwezi k'umunani mu mwaka wa 2025. Muturi mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe, hariho amajambo haba y'umutekano, ubuzima busanzwe bw'abaturage, haba ibikorwa bisanzwe, ibi n'ibindi nibizo tuzushaka kuvuga ngo tubaganirize. Nje ndi Faustin Byiringiro, umunyamakuru wa Mukirambi TV 1. Muri kamera yacu mwamaze kubona umusaza witwa Chef Muhire, ariko so umusaza Chef Muhire ntabwo azasaza. Chef ntabwo azasaza. Usaza se sikamba. Usaza gani kwisi. Ni kwisi. Ako ntabwo kubera ibyo uvuga n'amateka tukuze ntabwo dukeneye ngusaza. Kuko nusaza tuzabubona aya majambo uzuvuga. Aya magambo bayo, magambo aryohera bamwe abandi akanababihira kuko abantu bananije amagambo y'Imana ntituyumve kaswa amagambo y'abana b'abantu. Twega turi abantu. Tuvuga nk'abantu. Chef Muhire, dore ko nagukora ikiganiro nawe ubwo twagiye gushimira nyakubahwa Guverineri Gadi yabaye guverineri. Nyuma yacagiye kugeza uyu munsi bimeze bite? Bimeze neza. None turi mu madego. None ni kuwa gatanu, ni ku minsi myiza 15 y'ukwezi k'umunani. Iyo yose kuyigeraho ni ibanga ry'Imana, ariko turashima Imana. Mashima Imana. Bose bameze neza hano mu Minembwe, nta mpamvu mbi zihari. Ibintu zose biragenda, activity irakomeje, amasoko yaremye, ibintu bimeze neza. Chef Muhire, uyu munsi ni umunsi wa kabiri tuvuye mu cyunamo cyo kwibuka abagenzi bacu bishyiwe mu Gatumba mwaka wa 2004. Mwebwe hano wabyakire gute nirije mu rya Chef Muhire kujanye n'abanyakwigendera? Biriyazo sabaye ariya n'amarorerwa yabaye mu Gatumba, ariko ntibyahagaze ku bwoko bwacu ntabwo byagiye bihagarara, kuko nabo bundi na nyuma y'ibyo hagiye habibindi. Urabona kugira ngo abantu bazaruhuka ibyo nibyo tuvuga ngo iherezo izuba rizava mu iki gihugu. Umuntu utari mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe ashobora kwibaza uyu munsi warizihijwe cyangwa ntabwo wizihijwe? Kubyizihiza no kuba abantu babibamwo byagiye bihura n'amasirikositasi menshi, ingorane nyinshi, ibibazo byinshi. Abantu kugiraga ngo izuba rizaze kuva rizava, ariko abantu baragiye baca mu bintu bigiye bikomeye. Yego. Ariko nyine n'ukwezi k'umunani turabona tukugezemo kuri no minsi 15, ariko twatwugera kuri ya minsi 13 tukibuka abacu badusize ara mu Gatumba, ariko tajoro ridaca. Ntabwo wenda ibingibi turimo ndavuga natwe ubwicanyi bukomeje kuvugwa mu karere ka Minembwe cyangwa se bwahagaritswe wenda natwigwaneho, ariyo mpamvu ushobora kuba mutarizije uyu munsi mukuru wo kwibuka bagenzi banyu biciwe hariya mu Gatumba. Ibibazo hagiye haba amajambo menshi, urabona ibibazo ni byinshi, amajambo ni menshi, ariko rero ntabwo abantu bibagiwe uwo muntu ugwanguza umuhamba mu ntabwo abantu bibagiwe, abantu baracibuka, abantu byinshi. Hari igihe ibintu bizibukwa, hari umunsi bizoje hagaragara, hari umunsi izuba rizava, n'abakoze amarorerwa inkiko zikazaba. Abakoze amarorerwa bivuzwa inshuro nyinshi, ariko byenda nta suivi yabyo, ariko hari umunsi izuba rizava, birazicara hasi byo mu Gatumba bigakemuka, bigashirwa hagaragara, bikaja mu nkiko, bikavugwa, hanyuma ikibazo kigakemuka. Kizagaruka bagiye, ariko kizakemuka izuba rizava. Chef Muhire, uri mu bantu bagiye bavuga amajambo akomeye cyane kuva kino kibazo ku banyamurenge cyaba. Nasomye amateka y'umugaba mukuru w'ingabo za M23 Sultan Makenga, aravuga ngo ibitekerezo bye ati ni intambara, ati kubera abana banje batatu ushobora gutangiza intambara ariko bakaba mu mahoro. Donc ibyo zose abivugaga ati ibitekerezo ni intambara, avuga uburyo ati
jewe mu buzima bwanje ni intambara, amasomo yanje ni intambara, isasu ni intambara, imvugo yanje ni intambara. Ati kubera kuko nibyo bituma abo tuvukana b'abatutsi bazoba mu mahoro. Nyakwigendera makanika aravuga ngo uje wabo ntabwo arangisha inzira kandi ntatunga itoroshi. Ejo numvishije mu rwibutso nanone rwanya Gatumba Maître Moise Nyarugabo bavuga ngo haba ku neza haba ku nabi ngo abazange babikunde tuzabana kandi mu mahoro. No kuvuga ngo noneho tuzabana tuvuze ngo bamwe n'abagabo bandi n'abagabo. Nawe uravuga ngo ati bazagenda batubwire President Tshisekedi ko urugenzi rwasibiye. Aya majambo Chef Muhire bimeze bite? Yego munyamakuru. Reka dusubire kuri iryo twavuze. Twararivuze n'ubundi reka twongere tubivuge. Mu by'ukuri abantu badukagatiye nk'abazatumaraho. Abantu badukagatiye nk'aho havugwa ku buziragira. Iyo twibuka abanyagatongo kuntu bashize. Iyo twibuka abanyamugogo kuntu bashize. Iyo twibuka abanyakirumbu kuntu bashize. Abantu batemagurwa muri za muriro. Ariko ayo yose aragenda birasobezuka nibyo biga bikurikirana nizo nkota zakurikiye abantu kugeza muri no misi y'13 mu 8 muri za Gatumba. Ivyo uvuze ngo nyakubahwa Moise Nyarugabo yavuze nibyo naje navuze ngo izuba rizaba kandi abantu bazobana. Abantu baribwiye ngo bazomaraho abantu ariko ntabwo bazomaraho abantu. Ubwoko bwa ntibuzoshira kandi hari igihe bizashika bikaja mu buryo izuba rikava. Turabyumvikanye. Rero icyo nshaka kuvuga niki hari ahantu ibyo uvuze ngo twabivuze neza. Twaravuze ngo abantu begereye nyakubahwa perezida wa Kongo Felix Tshisekedi Chilombo bazamutubwirire nyakubahwa urugenzi rwacu rwo kuja Misiri basumye rwarasibiye pe. Abantu baravuga ngo rwasibiye rute. Kurabona ukuntu abanyarurambo bakagatiwe bakiswa mu Kamanyura bakabazabwegera bakabazakamanyura ariko gahunda y'Imana irasira bazamura ubu ngubu rurambi irubaso. Urabona abanyabibogobogo barakagatirwa bariswa muri bibogobogo barajanwa bamwe akaza bakagatira bakaza bakuka bakajabuka ariko gahunda y'Imana barasa baragaruka bararenga mu bibogobogo kwari w'abantu. Yoga ni gahunda y'Imana. Turabyumvikanye. Abanyamibunda twebwe twavuye mu mibunda baye bavuga ngo baratujanye Misiri ariko ngo dushike hano mu Minembwe. Turi hano mu Minembwe kandi tuhitisha turahari ni iwacu ni hano ninko mu mibunda kandi mu minsi mike yako turasubira mu mibunda. Kuko mibunda kwirasubirwamo ubu vubaga cyane. Ubu muri Kamombo arasubirwamo. Nukuvuga ngo kuriya za Rurambo zasubiwemo na zayibogobogo. Nico gituma twavuze ngo bazatubwirire nyakubahwa perezida w'igihugu cya Kongo ngo urugenzi rwo kugenda rwarasibiye. Rero ntirwanasibiye. Hari abaza bavugaga ngo basibiye urugenzi ejo bazorutangira. Ndarwo rwarashize. Rwari urw'abanzi bari baturi inyuma badukurikiye. Ariko garwa rumeze nko kakuriya Farawo yarashoreye abanyesirayeli. Nukuvuga ngo imbere yaho yarabarekuye baragenda. Kandi izuba riva baragenda n'ibintu byabo bari bamusezeye undi bazasiga ngo habe ni nakantu kabo. Barahaguruka ngo bamare guhaguruka wenyine ngo arasubira bazasubiraho atariko bari abantu bahoraga badukorera siko kubamba ibifaro byabo bakabakurikira. Abanyesiraheli imbere hari inyanja hano hirya na amaranga aya na amaranga inyuma ni ingabo. Mana we mana ariko Imana irakora. Imana irahagarika. Uri kurabona nawe irahagarika. Imana irahagarika ihagarika inyanja abantu barambuka. Iravyitondera neza ngo bamare kwambuka uwanyuma nawe yabakurikiye nawe garinjira bahe bambuka. Ngo aje kwambuka abandi bose Imana igira ibyaye nabo binjiye. Agahorero we. Niko byari bimeze natwe twaje dushorewe za mibunda. Niko byari bimeze abantu bari bashorewe za ibogobogo. Niko byari bimeze abantu bari bashorewe za Rurambo. Baza bavuga ngo ukizi ngo barayiganira ukuga abantu babakure kibaza babyumva. Ntabwo bazabye n'agaciro. Ni nacyo ukuntu ubona abantu nkiyo bavuga abe n'amacakubiri ukabona umuntu yari bari mu mahanga bari hanze
umuntu ariyo n'umugore n'abana be arasinziriye ariko umuntu akama abyara nk'amajambo kurabyara amajambo uzi inka zari muri mibundo umubare wazo uzi ukuntu FARDC yazinyaze na mayimayi barushe bakambika izina ngo n'abazarendo inka zo mu mibunda zikibagirana uzi inka zari inganji zari kuri rombwe uzi inka zari muri ururenge zidafite isabo ziraribwa izuba rirazima ikibendabenda cinka izuba rirazima pe abantu batangira kuja kwicara ku ndaraza yo guhabwa igikoma basaza bimurenge ariko izuba rizava ngo numara kwitanga numara ngo umuntu kwarirwa yiteranya ngo uri kuravuga ngo nongo voilà ngo iriya sesingwa bazarendo ngo le mayimayi ngo FARDC muzi inka zo mu mibunda FARDC yanyaze ifatikanyije na mayimayi muzi inka za Kamombo ubu baheruka kwinjira 200 n'ibindi zinjira zimanuka zijikwa mu mutambara no kwamboka none inkibyo bintu niho ganarivuze ngarutse mvuga ngo abantu dutangara abantu iyo bavuga habe nuko twumva uzubona abantu ngo amacakubiri ariko kabisa pora amacakubiri yiki umuntu wumva atarahunze nareke kuzayirwa yiteranye twagize ikibazo twarahunze twaranyazwe twakunduriwe amazu mwari mwabona amazu aho yurirwa gakundurwa amasoma gakundurwa amasantere de sante gakundurwa ibitaro amakanisa gakundurwa amaistiti yabigwiki none sizo ibyo yaramahoro ese nitwe twabyikunduriye nibunda ntibobona isomo ntibobona irinjanje amasomo yose aba hasi ibitaro byose biba hasi kandi mu mibunda habaga ibitaro mu rugabano habaga ibitaro mu bahinda kwa Kabemba habaga ibitaro imaranda habaga ibitaro mu Turambo nukuvuga ngo ivyo bitaro byose uko byaribagiranye ama école primaire nta idadi ntitwoyababwira titwobabwira amakanisa y'Imana buri umusozi wose Imana ari yawuteguje kandi gukora avuga mu mibunda gusa no kundondo nuko yavuze gusa ahantu mu mibunda Kamombo nuko indondo nuko bibogobogo nuko none wamara muri kuri uvuga ngo nongo varangwiriya sesingwa abazarendo nimba wobagiraga mu inyungu ariko nta nyungu ibintu ziwaye gakondo yarangiritse ariko izuba rizava kandi rizava nukuvuga ngo ngaruke muri rya jambo rivuga ngo bazotubwire perezida w'igihugu perezida wa Kongo narekera nawe nikaho yoba yaragize ubuhanya umuntu w'imyaka imana n'umuriro yagize ubuhanya nawe abantu basenga Imana baba baramwibutse yagize ubuhanya umuntu wimye akimana n'umuriro wo kwima ugasambura abantu jewe nari muri ateri Kinshasa y'abanyamurenge dushakisha amahoro twaramubonye twari audience yiwe mu nteko turamwake aratwakira abantu bamubwira ibibazo bamubwira ko inka zimurenge zagiye zinyagwa zikajanwa isaramabira zikajanwa Kongoro zikajanwa Ikindu zikajanwa Igitutu zikajanwa Kamituku kandi hari abantu biwe ategetse hari amahoro ati sawa ngizo bintu bizakorerwa sufi ahubwo twavuyeyo abariho zikunda ziranya none wovuga ngo abo bantu ariko urugenzi rwarasibiye twongere tubivuge n'abamwegereye bazamutubwire ku rugenzi rwasibiye rugenzi rwarasibiye nta Imana itakoze bari mu kuririmba ni wacu indirimbo zimuha ngo ntacu utakoze Mana ntacu utakoze nta Imana itakoze yaraturishije bafunze ururenge bafunze kuva kwa Murima mu Mutambara barafunga bavuga ngo inzara zatwica Imana yohereza ibyo kurya ku ndege n'ubu ngubu urabona ibyo bagiye bibwira bafunga ngo zagafinda muri asezoya yuko amasabuna arahari ko turamisa imyunyu irahari ko abantu ko bararunga ko baruhinga kandi inka zaratangiye ariko tunababwire neza ko icororo cinka kimurenge kitokwiba kiracyahari hanyuma ariko zo kuja Misiri zarasibiye tibyanasibiye ngo hari ugusibira urugenzi uharuhuka ariko ejo uzotange oyaye ntabyo zarabapfanye reka dutumiye itera imivuga ngo ibo zarabapfanye yego zarabapfanye niko wundi bavuga ngo iyo fara imenya ntabaritanze umugambi ngo ku mugambi w'Imana nawe Kisekedi yabimenye kuva umunsi ya Pretselima taba yararetse ubwoko bumwe afata ubwoko bumwe kudutera aho umuntu ubaze bavuga ngo umubyeyi wabyaye amahasha
aza yonsa abana bombi umubyeyi nyihasha ngo azararagaramye abana bakonka bagafata amabere yombi ariko ibere ryiwe iryo ntiryo singiro ndiko ndagira ngo ntiryo singiro ni nkaho ryakurya ni ngaho nyine yarahumanye ryarananiranye none ariko urugenzi rwarasibiye akoze cyane chef Muhire hanyuma tugera ku nsozo uyu munsi na gatanu abari hanze y'akarere ka Minembwe cyane cyane nk'aba bandi bavuze ngo batazi ububabare abaturage baciyemo kugeza iyi saha nk'abo nk'ibyo zose umaze kuvuga niko babwiye niyo shusho y'akarere ka Minembwe kuko uyu munsi wabanyira gatanu umuntu karaza ati ngiye kugura iki unda ishusho ni none abantu ko baragura ibintu niho navuze abantu baza bagenda hari ibintu byagize bakirwa biteranya ngo barafunga ngo amayira varanda bakomeretsa bazamuka kwa murima aho abakomeretsa ngo mu mitamba ngo inzira zafunze oya kandi isoko yaremye turi mu madego kuko turavuga turi mu madego isoko yaremye na gatanu imyunyira hari amasukari ibintu activity ni yandi ndetse inka zaremye n'inka zaremye kandi faranga inka ko zirabagwa ko baragura ibintu birakomeje ni ukuvuga ngo abantu Farao nyine yabimenye taba yaritera n'ubu ngubu abantu boshaka boza bareka imigambi kuko imigambi kwirwa witeranya ejo izuba rizaba kandi abantu bazabazanya abantu none se Kisekedi haratekereza ukuni warutaga mu butuseseseko kukungwendo wazabanga ariko ukuntu yagazavuga yavuga disikuru yiwe muri New York yavuga iradiyo zikazishaka kumeneka aho none ye tuzubona ko yashingwa hari muri Maroc nawe ga yashinguwe nawe ya iwe senti yari yahambira imizigo nukuvuga ngo mu isi woshaka yo kwitonda none umuntu yobora akayoborana kumara abantu nukuvuga ngo inkota yiwe yimanye iyo nkota kitwaye tubona ko yobona abo babakiyobotse iryo beri ryiwe kuko ngiberi gute inga zimwe ntizazibyara zikanga inyana ikazitera kandi yarayibyaye nukuvuga ngo iriya migeri twatewe yaraye bamutambukije ngo yabaye president wa Republika ya Kongo twamara tugaterwa imigeri iyo migeri ga tabari tayari ga kuja guterwa imigeri nukuvuga ngo turi tayari guterwa imigeri wendi turi tayari guterwa imigeri wendi turi tayari kandi turatubwira abantu bose batwumva ngo gahunda ni y'Imana abantu nibashaka abantu bareke kuzabirwa biteranya Imana yaturindiye muri Minembwe bagaza bagenda baririmba bacu bayamoko twabanye ngo bazudushize nko mu ibase ibase se ntibaza bayuhagiriramo se ubucafu bugashira igihe umutemerese ibase se ifite umutemere amazi ntiyomeneka ngo oya ibase izashirwamo amazi amasahani n'ibindi byose ariko iyo base Imana yayiturindiye ni ukuvuga gusa ngo Imana kandi kimwe ibase gifite umutekano kandi igibase yarakozwe ahangaha Imana yaturindiye muri Minembwe ni ukuvuga ngo harya hose bagiye bibwira ngo za Rugezi ngo twavuyeyo tuzogeragaza za Rugezi gusa tuzosubirana za Mirimba twavuye burya mu mbere abantu bakuye inganje muri za 70 nawe hazosubirwa za Rurambo se abantu ndi bashitse yego murakoze cyane chef Muhire umunyamakuru reka tugushimire chef Muhire